Dusanzwe rero tubagezaho amakuru hagiye atandukanye mu nyemerere twongere tugaruke kuri no tangazo M23 isohoye kano ka mwanya aho iri gushinja umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwo ni African Union gushyigikira abagizi ba nabi ndetse n'abambari babo uko baravuga Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bose bamushyigikiye. Ihuriro ya M23 ryasohoye itangazo rishinja komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gushyigikira ubugizi bwa nabi bukorwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyira ku ya mbere Gashyantare 2026. M23 yagabye igitero cya drones ku gice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Tsopu. Ibingibi akabona nibyo byakuruye umwuka mubi hagati ya M23 ndetse n'abayobozi ba African Union. Iri huriro kandi ryasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya iki gice kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryakifashishaga mu kugaba ibitero ku birindiro byaryo no ku basivile mu bice rigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ku wa 6 Gashyantare, perezida wa komisiyo ya African Union Mohamed Ali Yusuf yamaganye bikomeye cyane iki gitero, agaragaza by'umwihariko ko ahangayikishijwe nuko cyagabwe ku bikorwa remezo cyangwa se ku gikorwa remezo cy'iki kibuga cy'indege kiri mu mujyi ukomeye cyane, ibishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, bityo rero ko kirenga ku itegeko mpuzamahanga. Iki gitero ntabwo cyakabaye cyaragabwe kuko kirenga ku mategeko mpuzamahanga. Mahmoud yatangaje ko mu gihe garagazwa ibimenyetso by'uko iki kibuga cy'indege cyifashishwaga mu bikorwa bya gisirikare, igitero cya M23 gifatwa nk'ikibasira by'umwihariko igikorwa remezo cya gisivile, ndetse bikaba biri no kuvugwa ko ibingibi kandi ari ibikorwa by'iterabwoba M23 yakoze kuko ngo ibingibi ntabwo byari bikwiye. Umunyamabanga uhoraho wa M23 rero Benjamin Mbonimpa yibukije Mohamed ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze igihe rigaba ibitero bya drones ku birindiro byabo ko no ku basivile bagiye babigabaho kandi mu bice birimo Minembwe, Karehe, Masisi na Rutsuru. Ibingibi akaba ari n'ibice by'umwihariko cyane bituwemo n'abitwa abanyamurenge. Mbonimpa yagize ati M23 irabamenyesha ko igikorwa cya drones cyari kigambiriye gusa ibikorwa bya gisirikare, nta musivili wabigendeyemo kandi cyari kigamije kurinda abaturage b'inzirakarengane, by'umwihariko hubahirizwa agahenge kashyizweho n'amasezerano ya Doha. M23 kandi yagaragaje ko kwamagana iki gikorwa cy'ubwirinzi hatabanje kubaho iperereza bishyira komisiyo ya African Union mu mwanya wo kubogama, bigatuma hibazwa uko izayobora ibiganiro by'amahoro bigamije gukemura ibibazo byo muri Kongo. Ati yishyira mu mwanya wo gushyigikira leta yakoreye abaturage ihohoterwa rikomeye aho gushyigikira abarikorewe. Kugaragaza iki gikorwa cyatabaye ubuzima bw'abantu nk'ikiterabwoba bigaragaza intambwe isubira inyuma ya African Union, bigahabwa ikindi kandi icyizere gikeya mu kuba bazabasha kuyobora ibiganiro bizahuza abayobozi ba M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuba barebera hamwe uburyo bakemura ibibazo. Amakuru avuga ko M23 yohereje drones 8 ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Leta ya Kongo yemeza ko ngo yasenye inyinshi muri zo, izabashije gutaha amahoro akaba ari nkeya cyane. Reba wanditse subscribe uhakande